Umunyamabanga wa Leta ushinzwe amashuri y'incuke abanza n'ayisumbuye muri Minisiteri y'Uburezi Mineduc, Dr Munyakazi Isaac, no muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe Itegeko Nshinga n'andi mategeko, Maître Uwizeyimana Evode, beguriye icyarimwe ku mirimo yabo. Amabaruwa y'ubwegure bw'aba bayobozi bombi yashyikirijwe Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard kuri uyu wa kane tariki ya 6 Gashyantare 2020. Mu itangazo ryanyujijwe ku rukuta rwa Twitter rw'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko kuri uyu mugoroba Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yakiriye ubwegure bw'abanyamabanga ba Leta aribo Uwizeyimana Evode wo muri Minisiteri y'Ubutabera na Dr Isaac Munyakazi wo muri Minisiteri y'Uburezi, kazashyikirizwa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Maître Uwizeyimana Evode yeguye nyuma y'iminsi 3 gusa avuzweho guhohotera umugore wari mu kazi ke ko gusaka binjira mu nyubako ya Grand Passion Plaza mu mujyi wa Kigali. Kwa mbere y'iki cyumweru dusoza nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe ubutumwa buvuga ko Minisitiri Uwizeyimana Evode yahiritse umukobwa ukora mu kigo gicunga umutekano cya ISCO akikubita hasi. Uwitwa Hakuzwumuremyi Joseph yanditse ku rukuta rwa Twitter ye ku masaha nimugoroba kuwa mbere y'iki cyumweru dusoza, aho yagize ati: umukobwa ushobora kuba atari wamenye Nyakubahwa Minisitiri Uwizeyimana Evode amusabye kunyura mu cyuma gisaka nk'abandi ahita amuhirika yitura hasi. Nyuma y'amasaha asaga 3 Uwizeyimana yasabye imbabazi yifashishije urubuga rwe rwa Twitter ndetse avuga ko ibyabaye bitari bikwiye, aho yagize ati: ndicuza nkomeje ku byabaye, ntabwo byari bikwiye kuri jye nk'umuyobozi ndetse n'umukozi wa Leta. Namaze gusaba imbabazi umukozi wa ISCO ndetse n'ubu nzisabiye mu ruhame zisaba abantu bose muri rusange. Nyuma y'igihe gito ibi bitangajwe, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rutangiza iperereza kuri Uwizeyimana Evode runatangaza ko ibizavamo bizashyirwa ahabona. Ku munsi wo kuwa kabiri kandi ikigo cya ISCO cyatangaje ko Uwizeyimana Evode yahuye na Mukamana Olive ari kumwe n'ubuyobozi bwa ISCO Security ku cyicaro gikuru cya ISCO mu rwego rwo gukomeza gusaba imbabazi ku ikosa ryakorewe Olive ari mu kazi ke kuri Grand Passion Plaza mu mujyi wa Kigali. Mu makuru dukesha igihe.com avuga yuko Dr Munyakazi Isaac yaba akurikiranyweho uburiganya bw'ibizamini bya Leta bisoza umwaka wa 2019. Aha kandi yemeza ko Munyakazi Isaac yagize uruhare mu buriganya bwatumye hari ishuri ryari mu myanya yo hejuru mu bizamini bisoza amashuri by'umwaka ushize, arangije arishyira mu myanya ya 10 ya mbere ku rwego rw'igihugu. Bivuga ko yabikoze bifashijwemo n'abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB, aho bikekwa ko yahawe ruswa n'umuyobozi w'iryo shuri kugira ngo bikorwe. Gusa andi makuru yemeza ko ibyaha akurikiranyweho bikiri gukorerwa iperereza, nubwo nyir'ubwite yemera ibyo aregwa ndetse akanabisabira imbabazi. Dr Munyakazi afite impamyabumenyi ihanitse ya PhD mu micungire y'uburezi, mu gihe Uwizeyimana Evode afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'amategeko. Uwizeyimana Evode yari yararahiriye inshingano nk'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe ibyerekeye Itegeko Nshinga n'andi mategeko. Uyu mwanya ukaba utari usanzwe uri muri guverinoma kuko washyizweho kuva tariki ya 4 Ukwakira 2016, aho mbere yo kwinjira muri guverinoma yari asanzwe ari komiseri muri komisiyo yo kuvugurura amategeko. Dr Munyakazi Isaac we yinjiye muri guverinoma mu Ukwakira 2016, aho yari avuye muri kaminuza ya Kigali, akaba yarahakoraga nk'ushinzwe ireme ry'uburezi muri iyi kaminuza. Nyuma aza kuba umuyobozi w'ishami ry'ubukungu n'imicungire y'ubucuruzi, aho yabifatanyaga n'akazi ko kwigisha. Tuguha agaciro dukurikira buri munsi. Iyi ni DMTV Online.